برێز گارە سازکار شەواوە بخێر ئەم بێژن ببوورە هەندێکی دەرەنگی چێبووش بۆی هەف پێوینێ بەری هەر تشتی ئەم سپاس دکن بۆ و دەم ji بۆ me veqetand û ji bo guhdarê me an jî kesê ku vê hev peyvînê guhdar bikin an jî bi nivîskî bixwînin ji bo ana bi rastî derfetekî gelekî xweş bû berî her tiştem spas dikin ji bo û bixêr hatin. زۆر زۆر سپاس کەکی ئاگری و ji bo karê baş em tim amadena vê xizmetawa xizmetek pîroz û pêşkêşî miletê Kurd dikin, miletê dinyayê tevaya dinyayê dikin. Gelek spas. Me pêxweş e û em jî em ê di xizmetawa de bin goreyî gelek spas dikim. Em derbasî pirsê xwe bibin berî her tiştî him wekî gara sazkar ji ber ku bi rastî jî em bi taybet dwarê muzîka nûjen de rengê wê klasîk di gara sazkar de dibînin. Ji bo vêna hem wekî gara sazkar hem ji wekî koma li dinê hûn dikarin xwe me bidin nasîn. Berî her tiştî hûn çi ne? Hûn navê we saziya we ya muzîkê, grupa we muzîkê ji kî derê tê, çawa dest pê kiriye? Hûn kin bikarin ji bo guhdarê me xwe bidin nasîn em dê gelek kêfxweş bin. Belê belê. Navê me ji xwe gara sazkar e û endamên wê em sê ne ezim Belê. û rewan rêko ew jî ew kurê min e. Belê. Wêdî jî Samuel Sindî Belê. ew jî nasê me ye, cîranê me ye. Belê. Me dest muzîkê kir ve pênc şeş salin me dest pê kirî bi vî rengî wekî din heke wekû gara sazkar tu ji me bipirsî ji kevin de ji zaroketiya xwe de ez karê muzîkê dikim. Lê ev karê muzîka nûjen û klasîk me hev re girê dane wekû pirekê me çê kiriye di navbera muzîka klasîka Kurdî û muzîka pop û rap ya cîhanî ya dinyayê tevê. Me li bere em hewl didin em dixwazin karekî bikin nebes Kurd tenê gudariya me bikin. Ewropî jî gudariya me bikin, Efrîqî jî gudariya me bikin, Hindî jî gudariya me bikin. û heta radekê jî me pêngavên gelek gelek baş avêtine nihal vê dinyayê hemûyê jî gudariya me dikin. Heya radekê helbet. û encamên baş me anîne. Nêzdîk şevek me li Berlîn heye, şeveke cîhanî ye. Şevek me li Rûsya heye, ew jî cîhanî ne. Em berdewamî ser vî karî vêca baş e şêwe biborin şêweyê muzîka we ya herî muhim ev e ji xwe yanî we hem wekî gara sazkar hem wekî koma we an jî biraderên li gel we taybetmendiya muzîka we ev e ku we muzîka klasîk biya nûjen re kiriye yek muzîka klasîk ya Kurdî her çend xelkên xerîb û biyanî guhdar bikin jî ev bi rastî jî şêwayekî gelekî balkêş e. Em dixwazin hindekî ser wê nawin ji bo me hindek tişta bêjin ji bo ciwanê Kurd ji bo Kurda bi taybet bêjin yanî bi çi rengî we xwe xiste nav em bêjin tora cîhanî ya muzîkê ku hûn muzîka klasîk vediguhêzin ji bo xelkê. Ev ji bo me gelekî giring e rastî em dixwazin ku hûn ser vê jî gelekî giring e rast e. Ve bêje sî û pênc salin ez diçim şevên Kurdî û ahengên mezinên Kurdî lê bes Kurdî. Bes Kurd. Çaxê kurê min geha me û ew jî muzîk xwend helbet. Got bav û ev tişt wesa nabe yanî ema bes tu bi herî şevê Kurdî dengê te û şêwazê ez dixwînim muzîka ya pop ya muzîka yanî ya cîhanî. Em dikarin tiştekî çêkin ku kesên din jî milletên din jî gudariya me bikin. û me ji wê ew ê ji wê xalê dest pê kir bi rastî ew bûstrana were were yarê me çê kir û navdar bû xelkê gudarî kir nebes li Kurdistanê tevaya cîhanê gelek deverê cîhanê dikarim bêjim
ما دنگی کردی وره یاری 4 پیف ما گهاندن جیهانی تبی بله يعني قالك كسبون قالك جاري ما شاف تشيت كرن اوروبي ازل دانمارك دانماركيت هاتن شافين ما والنزاني هم تشت بيجن قوم خوازن هنجارنا هناك تشتا بيجن بو امجي فين بك بله نها شاخي عندكن او بتش كرداتين شافين ما بارا بتر اوروبينا بله بجا ام شانازي بيتكن هلبت بالي كاريا يا جواميرين وكوا وقدارين مين هيجا چون بتنی نکارد تشتکی بکن یعنی نه بس گوداری مایت از باورم کرد یعنی که گاره از باورم هون به تایبت تو از بیجم نه تنی بدنگی خود تهین که برنگی خوشی بالی دکشینه کلاسیک وقتی کم بیجن تنی تو تنی بدنگ بشداری و هنری ناوی شکل و شکالت تا کلاسیکا از باورم افجی گلک بالا بیانیان دکشینه آن تو شد خودی از وی نزانم از بهتر بالا خود دم سر شکل و شپالت بجلو برگ کردی آنجی کلاوت آنجی چیزانم یعنی به شکل خوی به رنگ خوی کردواری وکی دنگی خوی تو تاثیر دکی یعنی حیات جو نبی از بود تبیش جلو برگ او کرم پیراد بیجی من وصا همو شیله تدوینه گوله وی از دچم براستی و دیجی جلو برگ کردی از بخوا پیراد بله یعنی چون کردستانی جی جلو برگ کردی استران گوتن گل بله وان تدی هنر و داوی از باورم پروژه و تالیل سر شنگالی جی هبو اون بشتاری ویجی بون ارکستریا چکی لگل برز دلشاد از باورم اوجی دویده دجی دیسه اون جلی کردی بشتار بون هم دنگی و هم رنگی و بهتر بالی دکشینه باشه اون پروژه ویج بوی پیش روژه چنه یعنی اون و هندک تشت گوتن لی جبوک و هم بهتر پی بحثم بهتر پی بزانبن اون دکارن جبو ما بهتر وکن هندکی چه پروژه و چه کار پیشوانه خودی هم نها کاری خو کنسرت آتکن راستی کنسرت تدي مقولت تجي برينها بله لبرلين هيا كونسرت كمال روسيا هيا بله كونسرت مال دفرنديجي هنا نزال كجاري تدي مهايا وبحيفايا بله دورو دريجين كارما ام بروفا دكن سيرفان هادو كونسرتا ما تشتكي دينها البيش وكود بيجن بيش تشافي خدانانيا ام با كونسرتا قالك لسر راوستن بروفين خو باش بكن چوكا زانا وموزيك جنين جهاني بداريا ما بكن ام خوت وسطين انها بكاري خو ما بكري بس جبو كونسرتا حياة سري صالي جي باور بكان مكان تشتكي بكن جويريني وان هردو سي كونسرتي تخوي نظن ام كاري خوش بوري كيت كنفان هر سيچار ما وكدن او حتى سيچار معيدين بلكي اجارة كدي ازيتو افرا بشتغل قال لك باشا نا ام دي بيشياو برنادن راستي ام دي كاري وش خوم دي شوبينن لي امي خدمت اود انا كيف عملت يعني روجنا مباني يعني تبفي تنافي يعني ما بفي من نافي يعني ما بفي ما نافي يا رولا قال لك جرينك هيا جبو هنر وهنا جبو هر كارك يعني بس بالتايبتي جبو هنر مندا راسته لا ام ده هر تم پشتوانیا خو بکن راستی جام دخوازن کو کاریو راست وگو هزین بو خلکی بو گله کرد به تایبت بو جوان کرد امجی تم سپاس یا ودکن و خدمت اولا داخوازی یک تشتکی گوت بو جوانا بیجی اگر هبی خودی از بیجم جبو جوانا کاری خو حیا جوان به باش بکن به خواندن سرکاری خو راوستن سر هلبستا راوستن لسر موسيقى خوا راوستن كولتوري خوا كفنتوري خوا وسترانين كلاسيكين خوا وهموا بباريزن ويرانكن شيرة تام افا زيادة ترنينا بله و جواميرا قالك كاري باشي تكن يعني كاري قالك باستينا كرن او جي سباسية البته سباسي رواجي تكن باشه برزگاره گلک سپاس بوتا گوتا دویش نیوش ویده تا افدم جبوم وقتان جبوی گهدار می کرد جبو جوانا اف گوتن گلک سپاس و سرکفتن دکاری واده
هەر چاڵێ بژین منی قوربان هەر هەر بژین دەم باش سەرچاو. سەرچاوە خێر بچین ساوە